Guys, ada pemandangan indah, burung koi goreng. Assalamualaikum. Asik, burung aja tuh menyaksikan makanan goreng. Tempatnya enak, adem, pinggir jalan, sangat indah. Toge goreng, Mang Dadang, hanya 10.000 rupiah. Toge goreng, 10.000 rupiah. Bos dadangnya, Dadang, toge goreng. Tempatnya di jalan Leset, sangat murah, ya. Kulit, kayak lontong juga. Pakai ini bahan-bahannya, togenya ini belum direbus ya, Mang ya? Belum rebus. Itu direbus kira berapa menit, Mang? Direbus kurang lebih 1 menit lah, 1 menit lah. Iya, direbus sampai dirayu 1-2 menit biar rasanya nikmat. Karena toge ini sangat murah sekali, tempat pinggir jalan, 10.000 rupiah. Siang-siang. Jadi toge gorengnya cepet ya, 1 menit atau 2 menit. Mantap banget aja. Selamat siang guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Lalu makan dulu ya toge gorengnya. Kan mantap nih guys, toge goreng Mang Dadang, murah, bulan. Lontongnya ini enak banget. Cocok yang ini makan toge, pedasnya sedang pedasnya, wes luar biasa mantap. Kenapa saya pakai mata? Silau. Lagi. Lontongnya, bulan. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire gotta love it till you never break apart. I'm moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Oke guys. Ini bocor-bocor. Selamat siang guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share.